Proizvodnja kornišona na otvorenom za domaću prerađivačku industriju na prijedorskom području u proteklih 10 godina pokretana je nekoliko puta, ali bez nekih značajnijih efekata. Za razliku od tih pokušaja čini se da se projekat Kine, proizvodnja kornišona za njemačku firmu Karl Kine, koja se bavi preradom ove povrtne vrste na prijedorskom području, izuzetno dobro primio. Potvrdio je Boško Čoprka, upravnik ove firme za područje Bosne i Hercegovine. Prošle godine smo imali 9 kooperanata, ove godine imamo 45 kooperanata. Odnosno, sezona je završila, imali smo kooperante, međutim, nadam se da su i ostali naši kooperanti. Naravno, mi nastavljamo svoje poslovne aktivnosti, uskoro krećemo sa promocijom, daljim aktivnostima koju prikupljanje, potpisivanje ugovora i neka očekivanja moja su, odnosno naše firme su 100 kooperanata sa područja grada Prijedora. Nema sumnje da je veliki interes za uključivanje u ovaj projekat kod prijedorskih poljoprivrednika, posebno onih s manjim zemljišnim posjedima, pobudila mogućnost solidne zarade. U prosjeku znači preko 5,5 tona krastavaca kornišona po dulumu, jer radi se o špalirskoj proizvodnji, vertikalnoj proizvodnji, to je jedna jako intenzivna proizvodnja. I s tim da smo imali kooperante koji su imali po 10 tona, preko 10, 11, 12 tona recimo po dulumu. Oni su zaradili preko 5.000 konvertibilnih maraka, možda čak 7-8 hiljada. Prosjek je tu negdje oko 4-5 hiljada recimo, ako ćemo u novcu da se izražavamo. Na početku ovogodišnje berbe pojavilo se nezadovoljstvo među kooperantima zbog mašinske kalibraže, odnosno sortiranja. Na samom početku možda taj odnos prečnik, dužina nije bio baš u korist, da kažemo, dužine, pa su pojedini kooperanti bili nezadovoljni toga, međutim to je u čitavom svijetu se radi kalibriranje pomoću tih mašina, tako da mi čak i u ugovoru imamo dva kriterija, kriterij dužina i kriterij prečnik. Znači moraju biti oba zadovoljene da bi krastavac zadovoljio određene kvalitete, odnosno prve, druge ili treće klase. Poređenja radi, sa jednog dunuma kornišona proizvođači koji su se pridržavali stručnih uputa ostvarili su prosječan prihod između 4 i 5 hiljada maraka s jednog dunuma. Poljoprivrednici koji su sijali kukuruz pod uslovom da su postigli prinos od 1 tonu po dunumu, kad bi taj svoj urod unovčili, dobili bi prema sadašnjim cijenama manje od 400 konvertibilnih maraka, što samo govori o profitabilnosti ove proizvodnje.